أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Yunna kondo na alba kondo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانقلب. شكرا بارك الله فيك. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. Nah, ikut dulu main baik. Seorang larung apa Mahmud Jadwal? Apa Mahmud Jadwal? Ya, minta Mahmud besar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Mama dapat Bangura. Mama dapat Bangura.
Mama nama Bangura, kau salah Abdal. موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Asbuk, barakallahu fiik. Awa alay ko bay ngot het golen do ay tango mutike e buy be min no ko tango mutike hara yette pay ko goto inshallah no sal bana ya dayon no yo munya enya bata do 30 minutes yo tere on to mono no dem Abubakar Diallo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام من نعمة. نشكره جل وعلا شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، ونصلي ونسلم على أعلم الناس بالدين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. وبعد مسيبة تدوبة مسيبة دينا إندم يتي الله سبحانه وتعالى يتور دو هندي إن جرني مجارور دو فدي إن دوانك النبي ميد محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله تبارك وتعالى بيد جمع كسي مكون إدو مكبه o ɓeyda jam e kisiye makko on e dow yimɓe bele bo maɓɓe, o ɓeyda jam e kisiye makko on e dow sahabaɓe maɓɓe ɓen, o hisina ɓe. so ɗon feƴƴi haray on salminama goɗɗo salminago islam teddugo barkinago, mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. en jarni allahu subhanahu wa taala, en weltanike mawɓe ɓeɗo fayɓe meɗen, en weltanike karamokoɓe wonɓe jannude ɓeɗo fayɓe, en weltanike mawɓe ndeɗo miside wonɓe wallitade fi no ɓeɗo fayɓe jangira e ndeɗo nokkure. fa jazallahu aljamia hayra aljaza, yo Allah yuɓmo ɓe ko moƴƴi e joddi. aray si ɗon feƴƴi yewtere men aranere nden, karamokoɓe meɗen ɓeya ino ka lawol hiɓe senade inchallah. haray ka jonde ɗimmere ɓaawo juulugol futuro on ɓe ƴettanayi en maku e bange ko yewtunoɗen kon, ko haldannoɗen kon. haray min mi fuɗɗora yewtugol en yewtere nde andanɗa hoore ma en fuɗɗinoke nde ka conférence hankin en holluno ka juulidde meɗen ɗo wonde oɗo islam ko ka ɗo woni diina dendagal nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen. ma min nabiyin wala rasulin illa waqad kana musliman. annabajo ala e nelaɗo ala sina ko o julɗo wonno.
haray tintingol nden ɗon yewtere ko wawata ende tintinande ko sanga jantiɗen ko tindinta ɗum kon ɗum woni dalilaji ɗum ɗin ka deftere Allah e ka defte asamayankoje ɗe yimɓe dinaji goo woni ko holuri e fewdo o saayi meɗen ɗo haray bange wonde kaɗo dina islam ko kaɗo woni dina dendagal nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen allahu subhanahu wa ta'ala o yewti en ka alqur'anare teddunde fi nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen yewtereji ɗin ɓanginani en wonde dendagal kamɓe nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen kanu muslimin ko julɓe ɓe wonno si tawi julɗon wawi andude ɗum ɗon o wawa yettude allahu tabaraka wa ta'ala o anda ko e dina dendagal nelaɓe e annabaɓe woni ko Allah waɗi mo o ɓeyda yettude Allah e dow nema on o ɓeyda jogitade nema on li anna al islama ni'matun wa sa'ada sabu oɗo islam ko nema ko malal en wi'i wonde ko ɗusi sahaba ɓe wi'ayno enen jogiiɓe islamu ɓen hiɗen e malal so tawi no cippiroɓe fi aduna ɓen no anduno no ngal malal fotata ɓe accayno ɗon cippirgol fi aduna on ɓe ara ɓe cippira e meɗen fi yo ɓe jaɓitu islam on e juuɗe meɗen wano sahabajo on makiri noon nahnu fi sa'ada law alimaha abna'ul muluk la qataluna bisuyuf hiɗen yetta Allah waɗɗo en julɓe kono si en andi wonde islamu wona dina men enen tun baldendagal nelaɓe ɓen e annaba ɓen ko islam wonno dina maɓɓe ɗum ɗon ɓeyda en tindinde ɓeydugol jarnugol Allah e dow wonugol julɗo e ɓeydugol jogitagol islamu on fiyota islamu on fuuto en nden sayi en waway jangude islamu on andenmo hara ayɓe l'islamu ɓen ittari islamu on e juuɗe meɗen en waway kadi si en jangi islamu on gollitirgol mo fi wota islamu wonu gawlun bila amal tawa hino janga kono alaka pratiquede eɗon andi gandal si ngal gollitiraka hino waywa leggal ngal ala ɗowdi ala dimɗe gandal si ngal gollitiraka hingal waywa jemmare niwre nde ala ndaygu gandal si ngal gollitiraka hingal waywa maafe paho bimana maafe mo waɗaka lanɗan ma wiyen kafe ɗe waɗaka sukkar idan gandal ngal al ilmu la budda min al amali bihi feere wo ala si on tigi jangi ko yo gollitir gandal ngal ko ɗum ɗon tindinta wonde islam on jaka himo wooda ɓaawo ɗum haray nodda yimɓe ɓen kadi faade islamu on nodda julɓe ɓen noddande andintingol ɓe nodda tana julɓe ɓen faade notingol ɓe bimana julɓe ɓen ko yo andintine dina mum kan ɓe wona julɓe ɓen ko yo nodde dina kan ko waɗi karama ko ɓe wi addawatu da'watani ko da'watul muslimina ila islahi dinihim wa da'watu gayri lmuslimina ila ta anukel islam ɓe wi islam dawa on ko ɗiɗi noddago on ko ɗiɗi ko noddugol julɓe ɓen faade moƴƴintingol islamu maɓɓe on e noddugol heferaɓe ɓen tana julɓe ɓen faade e notagol islamu on enen julɓe ɓen koko faljeten kon noddete ɗen ye moƴƴintin déjà alhamdulillah en woni julɓe amma ɓe wona julɓe ɓen ɓen ɗon ko yoɓe nodde yoɓe aru ɓe daaɗo de venir embrasser l'islam fi yoɓe aru ɓe jaɓa islamu on kamɓe kadi ɓe yiya ko yiwɗen ɗo ɓe wawa wurude ɗan gurdam ɗan wuruɗen ɗo ɓe male wano tijjorɗen noon enen kadi malede hadihi hiya dawa ko ɗum waɗi dawa on o fof e makko allahu tabaraka wa taala waɗimo gollal barkinagal o waɗi dawa on golle tedduɗe o wi en ka alqur'ana wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ala moƴƴuɗo konngol ala moƴƴuɗo ko wowli ha hewti on nodduɗo yimɓe ɓen faade ka Allah woɓɓe wi aya on ko jippi koye ɓural salliyagal
kono noon aya on ta ummu himo huuɓita salliyagal ngal e noddugol ngol faade ka diina ko ɗum waɗi si woni julɓe en nani goɗɗo no wiya meɗen faala on noddude wota en wi o woye menen min noddetake komin julɓe enen julɓe ɓen en noddete faade moƴƴintingol diina men kan heferaɓe ɓen nodde faade jaɓugol diina kan ko ɗum waɗi allah tabaraka wa taala wi fa dhakkir waajo andintin fa inna dhicra tanfa'u lmuminin noddu waajo andintin waaju wongol ngol nafay julɓe ɓen gomɗinɓe ɓen ko ɗum waɗi karama ko ɓen waɗani fannu dawa on walli fanɗe ɓe waɗanimo dawabit ɓe waɗanimo wasailu najah ɓe waɗanimo kadi muahilat ɓe waɗani dawa on walli fanɗe ɗum woni defte fii ka julɓe ɓen janga ko honno noddirte ɓe waɗani dawa on kadi méthodologie faalaɗo noddude méthode ji ɗi o hani gollitirde ɗin ɓe waɗi kadi ko wiyete jogo ko wiyete kon aalaji awa aalaji wallitorɗi ka noddugol ɓe sappani en ɗin aalaji heno jeeya e majji gandal ngal heno jeeya e majji muñal ngal heno jeeya e majji ñeeñal ngal heno jeeya e majji moƴƴugol jikko on min muahilati da'iya albasira walhikma walsabru wa husnul khuluq no jeeya ko neɗɗo noddanowo islam armorta armu makko on fi gañagol combat on gandal e muñal e ñeeñal e jikku moƴƴo e ɗiɗo fof e majji dawa on o marsinta o marsata o battinta o heɓata résultat ɗaɓɓaɗo on natija matluba si tawi ɗiɗo ɗi tummodirari goɗɗi no ɓeydi e majji kono ko ɗiɗo woni awlawiyatji ɗin haray hiɗen hani wakkilade fiyen janggu wakkiloɗen daroɗen fi diina kan ko enen julɓe ɓen woni landitorteɓe kaɗo diina si tawi en gollika si tawi en noddanika si tawi en daranike ka en dartanike ka sahabaɓe ridwanullahi alayhim ɓe gollino ko maɓɓe kon jahadu fillahi haqqa jihadihim hatta atahumul yaqin ko ɗum ɗo janguɗen ga e maɓɓe ko wonde ɓe tinnike fi diina allah kan hattirde tinnagol ha pellital ngal ɗum woni mayde nden hari ɓe tawi koɓe tinniɓe ko ɗum waɗi allahu tabaraka wa taala wi radiallahu anhum allah welama ɓe allah yarlike ɓe joni noon andugol meɗen wonde oɗo islam ko ɗum wonno diina nelaɓen e annabaɓen ɗum ɗo no ɓeyda en andinde wonde ko joguiɗen kon ko ngaalu ko joguiɗen kon ko kanŋe ko joguiɗen kon sen ko wiyete kon ko hunde nde andanɗa hoorema c'est un aspect précieux ko hunde nde andanɗa hoorema hinde hitti hinde himmi hinde seeri prix yo allahu tabaraka wa taala arsi ko en dankagol nde ko ɗum waɗi allah tabaraka wa taala wi'i ko satti wo ko satti wota en maayu sinara ko en julɓe wala tamutunna illa wa antum muslimun wota on maayu sanne sanne sinara ko on julɓe imam meɗen qatada maaki so tawi goɗɗo maaya harana o julɗo ko yo wakkilo kanko o wara mayde nden hara mayde nden warari mo si tawi o wawari ɗum ɓayle goto wawata ɗum ko be maaye kullu nafsin za'iqatul maut haray yo on tigui wakkilo ɓay o maayi daari e l'islam yo ɗaɓɓu nokkugo kaw suuɗo hara o yarari ka dargal ɗon kadi ko mustahil impossible saabu allah tabaraka wa taala wi summa ila rabbikum tuhsharun refti ka jawma moɗon en fo ko en moɓidiroyteɓe ka jawma meɗen ɓe maki so tawi noon on tigui wawari tultude kadi ka allah haray ko be o wona ñawowo on hara o wonari ñaweteɗo ɗum noon hiɗen andi hay goto wawata jaɓitoygol ñawugol ngol e juuɗe allah allahu wal hakim allahu wal hakim kanko woni ñeñuɗo on kanko woni ñawowo on alqada'u wal amru biyadihi subhanahu wa ta'ala ñawugol ngol e fiyakeji ɗin fo koye juuɗe makko woni ko ɗum so wi al amru lillah fiyake on ko allah jogui idan ɓawo en wawata ɗiɗo tati wona ronkude mayde
wona kadi ronkude yewde ka darngal wona ronkude ñaawede kadi haray ko en wakkilo notoɗen noddago Allah ngon kaw wi en ɗon wala tamutunna illa wa antum muslimun woto on mayu sanne sanne sinara kon julɓe se ngari ka alquran fi darugol ɓeɗo nelaɓe annabaɓen no wodi ka Allah hawtidiri ɓe ayeje o waɗi ɓe global o yeetiɓe ɓe fof e maɓɓe koyo ɓe woni julɓe o yeetiɓe ɓe fof e maɓɓe o yeeti en wonde ɓe fof e maɓɓe ko ɓe yamirano ko diina islamu kan eɗen wawi darude ka alqur'ana fi yo ɗum ɗo ɓeydu laaɓalngol en allahu tabaraka wa taala o wi ka suratu shura o wi shara'a lakum min addini ma wassa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وي كانكو الله سبحانه وتعالى الله شرعني كدينه وشرعنني أن دين كان شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين من أي دين الإسلام الله شرعنني كدين إسلام كونكو وسينو نوح كان دينا كوسينو نوح ووسي كدي إبراهيم ووسي كموسى إيسى wonde ñinne dina kan wotawan sertu e dina kan mana wala tatafarraqu fihi on ko wotawan sertu e dina kan bi mana wotawan sertugal yaltinaygal on ka dina wotawan jaɓu sertude sertigal ngal anndanɗa hoore ma ngal yaltinay on ka dina ko ɗum si ɓe wi al ihtilaf ko jaiz amma tafarruq ko haram lurrugol hino dagi kono sertugol hino harmi lurrugol julɓe ɓen en ala feere en lurray saabu sertugol faamuji ɗin divergence on ɗum ɗon ko hunde nde andanɗa hoore ma c'est permis en islam faamugol faamuji sertuɗi faama ƴiye goote ɗen faamuji sertuɗi en ala feere ɗum ka ɓurduɗen haqqillaji ɗon sertuɗen karamakoɓe ɗon sertuɗen defte dareteɗe ɗon sertuɗen bi'aji millier ji ka wuura ɗon en sertay kadi e noone faamugol ngol en jangi annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓaŋinno sahabaɓe maɓɓe ɗiɗo e haaju ko sahabaɓe artata waɓu to heewi ɓe tawi ɓe salligaki ɓe fottani yoɓe taamo ɓe juula donc ko consensus ɓe wi ɓay allah tabaraka wa taala wi fa in lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban son heɓari ndiyan taame tama muye mo andanɗa hoorema immorde e jaarendi laaɓundi tamo ɗen ɓe taami ɓe juuli ɓe feƴƴi ɗon tun ɓe heɓoye ndiyan goɗɗo e maɓɓe inni mbarin ɓay en heeɓi ndiyan allah waɗi waktu o feƴƴaari haray filloɗenmo o yawi mbarin allah yamirɗo salligi on ko on lontinitama muye on haray ɓay en juuli halas c'est fini o yawi mbarin min do mi fillitoto sabu allah lontinɗo tama muye on o yeetike en wonde ko son heɓari ndiyan kanko faami fanni ndiyan heɓaki koyo taame si ndiyan heɓike haray ko juulira tama muye on kon boni oya faami wonde fanni ndiyan heɓaki yo taame si ndiyan heɓitoyke haray ko fi waktuji aroyeyɗi ɗin wona fi ko juula kon andi faamuji maɓɓe ɗi serti kono koye aya goto alqur'an on fa in lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban son heɓari ndiyan taame e jaarendi laaɓundi on tuman ɓe salligi oya filliti waktu on oya kañum nangi laawol mum yehi ɓaawo ɓe hewti ka nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe sifani ke nelaaɗo on nelaaɗo makanno yoɓitunoɗo waktu on an on laka ajrani hiɗa mari baraji ɗiɗi saabu juulugol laaɓi ɗiɗi amma an mo yoɓitari on faqad asabta sunna an a hawri e ko min mi waɗayno kon a hawri e sunna on ɗo faamuɗen divergence d' opinion ari ka
ɓe serti ka faamu ƴiyal ngal ko gootal fatayammamu sa'idan tayiban kono faamuji ɗin woni faamuji ɗiɗi sertuɗi ɗum ɗo wiyete ko wiyete ko lurral lurre ɗen si ɗe wonari e hoore ngaygu ɗe wonari e hoore konnagu ɗe wonari e hoore yawodiral ɗe lorrata fus bal wurin a tawa wonde ko ɗe yurmede wonan nden wano ɓe wirta noon ihtilafu l umma ko rahma ma wiye ihtilafu l a'imma ko rahma almamiɓe ɓen ka madahibuji ko ɓe lurrata kon ɓe serta e faamuji ɗin ka ñawoje ɗum ko yurmede wonan nden ɗon ko ya ndaru almamijo mo ñawore mum ɓurma wonande faveur o ƴetta ɗum donc dina kan allahu tabaraka wa taala waɗari e makka ko satti ma jaala llahu aleykum fi ddini min haraj allah waɗanari on e dina kam ɓittende yuridu llahu bikum l yusra wala yuridu bikum l usra allah ko fandani on ko newende o fandanaki on sattende e nder ɗeɗo ayeje heɓuɗen famugol wonde ɓeɗo nelaɓe e annabaɓe allahu tabaraka wa taala shar'inaniɓe ɓe fof e maɓɓe kaɗo dina no woodi nokkugo ka laaɓi kadi ɓuri nin kadi ka surat al imran allahu tabaraka wa taala wi ma kana li nabiyin an yu'tiyahu llahu lkitaba walhukma wannubuwata summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun allahu tabaraka wa taala wi hanana hay goto e ɓandinke nde allah okkatamo gandal qur'ana okkamo kadi faamu walla ɓen okkaɓe annabaku nde goɗɗo e maɓɓe daroto wiya yimɓe ɓen are rewon lam min ko honɗum ɓe duwa wiwde ko laate rewoɓe allah wone rewoɓe allah on fof wone maccuɓe allah maccinɗinantoɓe allah sabu honɗum ko ɗum woni ko jannguɗon ka defte ko ɗum kadi wonɗon e jannude allah tabaraka wa taala wi wala ya'murukum an tattakhidhu lmalaikata wannabiyina arbaban hanana on de hananaɓe nde ɓe yamirta on awa si neɗɗo yamiri on ko arata ɗo taw jaɓanmo hanaka ɓe yamira on nde jogitoto ɗon malaika ɓen e annaba ɓen e reweteɓe han allah haawi o wi a ya'murukum bil kufri bada is antum muslimun ene ɓe yamiray on rewgol goɗɗum ngo ko wona allah ɓawo nde tawi ko on julɓe ene on jawɗoto ha ɓe yamira on rewgol annabaɓe wano alyahuda rewirta usayru ene on jotto ha ɓe yamira o rewgol waliyaɓe wano alyahuda ɓe rewiri usayru noon ene on jooɗoto ɓe yamira o rewgol annabaɓe wano annasarankoɓe woni rewirde isa noon hana allah wi a ya'murukum bil kufri on jooɗoto ha ɓe yamira on keferaku bada is antum muslimun ɓawde tawi ko on julɓe holli wonde aslul insan ko al islam lasli neɗɗanke fuu ko islam ko ɗum waɗi annabi sallallah sallam ɓe maaki kullu mauludin yuladu ala alfitra ibnu hajar al asqalani ɓe maaki alfitra huna al islam annabi maaki ɓiɗɗo fof jibinte hoore muulu walla e dow muulande joomirankoya joomayankowal neɗɗo fof muulete muulande joomayankore ɗum wiyete alfitra ibnu hajar al asqalani ɓe maaki fitra on ɗo muulu on ɗo ko l'islam ɓiɗɗo fof o jibinte hara ko julɗo fa abawahu yuhawwidanihi ko yumma makko e ben makko watta mo alyahud aw yunassiranihi ma ɓe waɗa mo chrétien jo aw yumajjisanihi ma ɓe waɗa mo rewowo piiji ha ɓe maaki ka sakkitorde hadis on kama tuntiju lbahimatu lbahimata aljam'a hal tuhissu minha min jad'a eɗen gandi ha hande nagge rimari puccu ha hande puccu rimari ngeloba joni noon ko honno julɗo kañum wawi heɓirde kefeero puccu wawari rimude nagge ko honno julɗo ɓi julɗo wawi heɓirde kefeero ko gotel e piiji ndam malkisede ɓiɗɗo wonɗo kefeero on
ma welsindare nene e baba nden ka waɗugol mo julɗo moƴƴo. si tawi yumma e ɓen ɓe darike ɓe janni ɓe ne'iri islamum ɓe holli islamum ko tijjaɗon ɓay Allah yeɓata yangi ko nde ɓiɓɓe ɓen woni julɓe. si tawi ɓe heɓiri nin ɓe accitiri wa colli ɗon on tuman ɓiɓɓe ɓen ɓe wonay koye ɗen wonay parcelle vide. heɗon andi parcelle vide kala hendi ɗo parcelle vide koko faala kon o darnata e nokkure ndin ka. sa heɓi parcelle vide sa faala darna e juulirde, sa faala darna e suudu, sa faala tuta e leɗɗe, sa faala wurin, a waɗa hibbirde ñooge saabu ko parcelle vide. neɗɗo mo anda diina, neɗɗo mo jannaka diina, janngari diina, jaɓari janngude diina ko parcelle vide. ko ɗum ko nanton no wiye fulɓe chrétien ɓe, fulɓe chrétien ɓe, chrétien ɓe ɓen ɓe murtini ɗo pullo ma ɓe naadi pullo e chrétien yagal ko fulɓe ɓe anda diina, ko fulɓe ɓe anda diina. amma anduɓe diina ɓen ɓen ɓe hammirta ka ɓe woni. ndaare si ɓe ari ka galle hoye meɗen eɓe jogii livre hoye, heɓe wiya Isa ko ɓiɗɗo Allah, heɓe wiya Isa ko reweteɗo, heɓe wiya Isa ko malal, heɓe wiya Isa ko laawol kisal, heɓe wiya Isa ko natirgal aljanna. si ɓe tawi neɗɗo jannguɗo mo ɓe anndi no janngi, ɓe ara ɓe yewda makko seeɗa ɓe feƴƴa. si ɓe tawi rewɓe e fayɓe e sagataɓe ɓe jannga diina, ɓe ƴetta livre e koye ɓe jonna ɓe, tawa heɓe ƴetti ayeje qur'ana taƴi windi e nder makkoye. fi hen ɗum fi yo julɗo mo annda ɓe on yo wi enen e ɓe jaka koye gootum, hay qur'ana heɓe windi ka livre e maɓɓe ga. ɗum wano ɓe wiyeteɓe témoin de Jehovah's Witness, ɓe jindoɓe ka quartier ji ga senda livre yi ɓe waɗa ɗum. kono musidɓe julɓe tedduɓe, Isa meeɗa wonde ɓiɗɗo Allah, Isa meeɗa wonde Allah, Isa meeɗa wonde tammo Allah. Isa ko wonno ko maccuɗo Allah, jiyaɗo Allah, nulaɗo Allah. ɗulle kadi ko nula koye banu Israil, wona e meɗen. Allahu tabaraka wa taala wi wama arsalnaka min nularima an Muhammad illa rahmatan lil alamin, sina an Muhammadu ko a yurmede wonande windere nden. annabi meɗen Muhammad Allah wi min nularima sina ko a yurmede wonande windere nden. amma almasihu Isa ibnu Maryam, Allah yetike en o wi Isa oɗo ko rasulan ila bani Israil. Isa oɗo ko nulaɗo Allah, kono noon ko faade e banu Israila en, bimana geelol annabi Yaquba ngol ko e ngol woni ko annabi Isa nula. almasihu Isa ibnu Maryam ma arsalahu llahu ila alalam, il n'a jamais été un envoyé universel, jamais. annabi Isa ko woni, il était un envoyé de Dieu envers la maison d'Israël. ko ɗum annabi Isa wi ka nder Bible, o wi kanko ko nula ko faade e ɓengure Israilu nden, ɗum woni ɓengure annabi Yaquba nden. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. I'm sent to the lost sheep of the house of Israel. kanko ko nula ko faade e banu Israil. qur'ana tabintini ɗum, wama arsalnaka wa rasulan ila bani Israil. Isa meeɗa mayde, qur'ana yetiken ɗum. Isa ma yaari taw Isa no dowga o cippoyto o wuuray ka hoore leydi ɗo duuɓi 40 si dargal daro. annabi Isa ko kanko annabi Isa waroyta masihu dejjal o mo annabi sallallahu alaihi wasallam maki ye moloro Allah e bone makko kala nde juuluɗen e kala nde salligiɗen. allahumma inna na'udhu bika min fitnati alqabri wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati almasihi dejjal. oɗo masihu dejjal so aroyi o arda e fitnaji molanaɗi e jarraboyeji e tanaji, ko annabi Isa Allah tabaraka wa taala okkoyta kutu makko. annabi Isa wura ka hoore leydi ɗo duuɓi 40 si dargal daro o faato o wattine dargal daro. hada huwa almasihu alladi yatakhabbatu fihi almasihiyin. ko ɗo woni Isa mo andanɗa hoore ma ɓeɗo chrétien ɓe waɗa yana immo e fi makko. nde Allah yewti fi annabi Isa ka alqur'ana, Allah wi en dhalika Isa ibnu Maryama qawla alhaqqi alladi fihi yamtarun. awa o Isa mo qur'ana yewti fi mum on, ko ɗo woni Isajo on
on mo andanɗa hoore ma alyahude annasara no yeddodira ha sikkito fi mum. Enen hiɗen mari qur'ana ka famin isa en hato jina e bible yo andin en fi isa. Bible ko deftere bortande allahu tabaraka wa taala bortinde ko haaju makko heddi kon e muɗum ka linjila ka bible allah fillitike ɗum ka alqur'ana wano suratul anbiyai wano suratu taha wano suratu ashu'ara wano suratu hudin wano suratu yani sifa ɗeɗo simoje ɗe fo e majje allahu tabaraka wa taala waɗiɗe suwar injiliya maktuba fil qur'ani aw mukarrara fil qur'ani. allah waɗiɗe defte ko corteji bible yankoje allahu tabaraka wa taala fillitike ɗe ka nder alqur'ana ko ɗon hanɗen jangude fi isa wona defte taƴayɗe haala liɓa wola e fi makko naɓa mo e allahnkaku naɓa mo e ɓiɗɗo yagal naɓa mo e rewede naɓa mo e yafagol junubu naɓa mo e faabagol windere nden fof tayle ko nula ko spécifiquement e banu israil. ɗum ɗo eɗen duwa andude ɗum ɗo en tant que julɓe. sen andari ɗum ɗo wallahi koko wiɗen kon si wame ɗen ari ɗe naɓoray en. neɗɗo so janga si wame keferaku ngun ari o anda dina makko kan o heɓata darorde e bange wame ɗen. ɗum noon wame ɗen ko majjere nden e ayɓe ɓen e ko wiyete kon tampere nden. si basal ngal tiiɗi tampere nden ɗuuɗi on tigui anda dina kan ko ɓe hollimo wo o wattitida e dina kan. ko ɗum waɗi eɗen hani darugol fi ɓeɗo nelaɓe annabaɓe ka alqur'ana tawen ɓeɗo ko ɓe julɓe wonno. ɗum tindini wonde yen ɓeydu wakkilade fi wonugol julɓe ɓeyden joguitade julɗoyagal ngal. allah yewti en fi awwalu rusul. man huwa awwalu rusul? ko bon nelaɗo arano on mo allah nuli? nelaɗo adaɗo nulede on ko hombo? nuhun alayhi salam. nuhun alayhi salam sifa de lande non go wakkilo to jaabo ɗon ɗe ɓayi ko de très important ɓe ɓeyda e softinde jonde nden kombo allah di nulde kanelaɓe. nuhu alayhi salam kombo allah di wadde annabajo idris alayhim assalatu wassalam. awalu nabiyin awalul anbiyai ko idris wa awalu rusul ko nuhun alayhim assalatu wassalam. ɓeɗo ɗiɗo ko ɓiɓɓe annabi adama ko ɓe ɓiɓɓe baba meɗen adama saabu ko tanirawo e jatirawo. annabi idris ko tanirawo adam, annabi nuhu ko jatirawo. abu dharrin radiallahu anhu o landino nelaɗo ko duuɓi jelu woni hakkude annabi nuhu e ben meɗen adam. nelaɗo maki wonde ko duuɓi wulure asharata ɓurun bimana ko siècle ji 10 temedere laaɓi 10 ko wulure hakkude nuhu e ben meɗen adam ko duuɓi wulure. joni noon annabi nuhu oɗo alayhi salatu wassalam kana musliman. annabi nuhu ko julɗo wonno. si en daari ka alqur'an e ndeɗo simore yunus allahu tabaraka wa taala fillani en wonde nuhu oɗo o wiwno ko yamira immorde ka allah ko wonugol julɗo. o wi fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala allah wa umirtu an akuna min almuslimin. nuhu wi si tawi on salike ko komin on wajade ɗo gueli annabi nuhu no jeeya e ɓurnoɓe tampidude e dawa on ɓen. annabi nuhu tampuno duuɓi wulure manko ɗum 50 mo wajade 1000 ans mo en 50 ans himo wajade duuɓi 950 duuɓol himo wajade. wa labisa fihim alfa sanatin illa 50 aman. ala e lette e tampere ko annabi nuhu naɓari ko ɗum so wi yimɓe makko ɓen si tawi on ɗurnikelan on salike oɗo islam awa min mi landaki on joddi fiyo wonu julɓe. joddi andin ko allah jogui kono noon min de mi yamirama yomi wonu julɗo. wa umirtu an akuna min almuslimin. min mi yamirama ko yomi wonu julɗo. hada yadullu ala anna nuhan kana madha kana musliman. aren ka annabi ibrahim sabu ko ɗe ayeje ɗo no tindini nuhu ko julɗo. se gari ka annabi ibrahim
en jangay ɗo kadi ka alqur'ana e surat al imran nde ɓeeɗo alyahudaɓe madina ɓe moɓinoɓe ari ɓe inni nelaɗo ɓe wi a ardi e diina annabi meɗen muhammadin sallallah alih sallam ɓe wi a ardi e diina islam heɗa haɓɓiti men jokkay ka moodi ɓay menen kadi meɗen mari diina meɗen mari annabajo meɗen mari nelaɗo meɗen yahude e batte makko haɗa accu men ɗon wonen ɗo annabi sa sallam maki ɗum ko nelaɗo hombo ɓe wi ibrahim minen komin alyahudaɓe annabi ibrahim ko alyahudajo wonno ɓeeɗa chrétien ɓe wi minen komin chrétien ɓe annabi ibrahima ko chrétien jo wonno allah cippini qur'ana sennidiri ɓe allah wima kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min almushrikin allah wima kana ibrahimu annabi ibrahima meeɗa wonde yahudiyan alyahudankejo wala nasraniyan o meeɗa wonde annasarankojo walakin ko woni kana ibrahima oɗo o laatino hanifan ko woɗɗitinoɗo shirku hanifan ko selunoɗo seli laawi shirku e yimɓe shirku hanifan ko deƴunoɗo e tawhid wama kana min almusliman kadi ko julɗo wonno walakin kana hanifan musliman ko julɗo o wonno wama kana min almushrikin kanko ibrahima o meeɗa wonde shirkowo sabu on ɗum alyahuda ɓen no wi allah ko ɗiɗo ka maɓɓe ko allah e useyru chrétien ɓe ɓen no wi reweteɓen ka maɓɓe ko tato le père le fils et le saint esprit allah e ɓiɗɗo makko on e wiyande maɓɓe wo e ruhul qudusi on koko wiyete trinity ɗum ko keferaku ɓalehu noon feccugol allah pecce tati wiya goto reweteɗo fecciɗo pecce tati ɗum ko shirku noon allah wi ibrahima meeɗa wonde on kono ɗo sen cippike ley seeɗa ka suratul baqara aya 132 ko ɗo haala kan woni ko maayi allah wi wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiya nafsahu walagad istafaynahu fi dunya wa innahu fi l akhirati la min alsalihin allah wi ay goto ala accitowo laawol annabi ibrahima ɗaɓɓa ko jokka sina on neɗɗo perdinɗo wonki munkin sina neɗɗo ɗaytinɗo wonki munkin sina neɗɗo yeebuɗo wonki munkin sina jofinɗinɗo hoore muɗum o wi annabi ibrahima o ɗo allah suɓike mo ka aduna ɗo kala kara kadi ibrahima koye moƴƴuɓe jeeya kono ndaren yeeso ɗo ko tinnita kon wonde ibrahima ko julɗo wonno allah wi id qala lahu rabbuhu aslim anditi tuma nde jowma makko wiyannomo ɗum ko allah tabaraka wa taala o wi ibrahima aslim wonu julɗo ibrahima julɗu qala annabi ibrahima maki aslamtu li rabbil alamin mi julɗani jomiraɗo windere nden mi julɗani allah annabi ibrahima makani en ɗo ko julɗo ko hatta fiɓen wonde ko julɗo en wawata jaɓande goɗɗo wonde ibrahima ko goɗɗum allah taguɗo mo wi ko julɗo kanko annabi ibrahima o wi ko julɗo en yetti allah tawde enen kadi koyen julɓe wa dhalika yadullu ala annana ala millati ibrahim ɗum ɗo tindini wonde hiɗen e dow dina annabi ibrahima hiɗen e dow dina annabi nuhu alayhim assalatu wassalam allah tabaraka wa taala yeeti en kadi ibrahima kadi ko ɗum wasino ɓiɓɓe mum ɓe yoɓe wonu julɓe wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allah astafa lakum ddina fala tamutunna illa wa antum muslimun allah wi ibrahima ko ɗum ɗo wasino ɓiɓɓe mum ɓen annabi yaquba ko ɗum ɗo wasino ɓiɓɓe mum ɓen ɓe wi woto on maayu sanne sanne sinara kon julɓe annabi ibrahima wasiyi ɓiɓɓe mum ɓe ɗiɗo ishaqa e ismail wonde woni julɓe annabi yaquba waaji ɓiɓɓe mum ɓen 12 wiyete ɓen banu israil les 12 tribus ko ɓenta kon the 12 scribes cuuɗi annabi yaquba ɗin 12 ɗin cuuɗi ɗon 12 ko ɗin wiyete banu israil ɗum ko annabi yusuf e nene goto makko on bunyamin ko on ɓeynata benjamin ka bible
e baba goto makko ɓen sappo haykunoɓe mo ɓen ukkika ko leyru ko ɓeɗo sappo e ɗiɗo wiyete isna ashara naqiban allah wi ɓe nokkugo isna ashara umaman allah wi ɓeɗo ko ɓe cuuɗi ko ɓe gori sappo e ɗiɗi ɓeɗo fo yetano koɓe woni julɓe ɓe jaɓi kadi wonde julɓe seede mum ɓa woni annabi yaquba hewtika o maaya o moɓidirno ɓe ɓiɓɓe makko fo e taniraɓe makko o landiɓe ene simi maayi ko hombo rewo toon alyahuda ɓe madina ɓawo ɓe wenji nelaɗo fi annabi ibrahima marsari ɓe wenji nelaɗo fi annabi yaquba ɓe wi awa ƴetti ibrahima min ala feere kono yaquba ko soro amen ko almami amen nahnu ala dinihi minen meɗe dowan dina annabi yaquba qur'ana wi oye qur'ana wi yaquba kadi ko julɗo wonno allah wi am kuntum shuhadaa id hadara yaquba almautu id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun ɓe wi menen de ɓay a landike men yo yaquba ko hombo mi rewoyta ɓawo maɗa ko reweteɗo ma on e reweteɗo babiraɓe ma ɓen ibrahima ismaila e bappa amen ishaqa yani e bem amen ishaqa e ben amen mawɗo ismailu reweteɗo ɓo e fof ko ilahan wahidan ko reweteɗo goto wa nahnu lahu menen kadi wonande on reweteɗo mabɓe muslimuna komin julɓe komin jebbiliɓe iwen ɗon garen e annabi yusuf alayhi salatu wassalam annabi yusuf kadi ko julɗo wonno en jangi ɗum ka du'a makko kanko annabi yusuf himo toro allah yo allah accumo ko julɗo ha o mayara ko julɗo annabi yusuf o jarni allah o anditi moƴƴereji e nemaji allah ɗin o jarni ɗi o tori allah yo allah accumo ko julɗo ha o maya allah filli ɗum ka suratu yusuf aya 101 san en allah wi annabi yusuf wi rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wili alahadisi fatira alsamawati wal ardi anta waliyi fi dunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin en nani ayeje ɗen déjà allah wi annabi yusuf o wiwno jomiraɗo a okkilal laamu a lamminilan leydi misra a andinilan fino koyɗi jomiraɗo ko an felmi tagi a samawji ɗin e leyɗe ɗen ko an woni giɗo an on aduna e lakara simi faɗima haray mi faɗi simi heɓima haray mi heɓi jomiraɗo waran hara komi julɗo tawaffani musliman waran komi neeɓi wurude hara komi julɗo hewtintino yalan moƴƴuɓe aranɓe ɓen wano yaquba e ibrahima e moussa e nuhu e idrisu hewtintinoyam ɓeɗo min wuurida ka aljanna saabu wonugol julɓe feƴƴen ɗo garen e oɗo annabi lut eɗo geeli annabi lut oɗo ko musiɗɗo annabi ibrahim woɓɓe no wi lut ko bappa wiyata annabi ibrahim woɓɓe no wi lut ko kaw wiyata annabi ibrahim woɓɓe no wi lut ko denɗirawo annabi ibrahim ala kullin wona ɗon woni ko faandi ɗen ko andingol wonde annabi lut ko julɗo wonno allah wi qala fama khatbukum ayyuha almursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lilmusrifin ɓawo ɓeɗo malaikaɓe ari sadom ka wiyete saddum ɗon e leydi turki ndin ɓe tawi annabi lut o tawi ɓeɗo nanda e yimɓe wowɓe arde ka makko ha nokkugo wi onon noon ko yimɓe faytiniɓe o wi ene ko honɗum woni alhaali mon mbiɗo faala yo yeetolam mission mon on programme moɗon on tuman ɓen sukaɓe ɓen malaikaɓe wayliɓe sukaɓe wi tawi jibrilu no e maɓɓe mikailu no e maɓɓe israfilu no e maɓɓe bal commandantɓe ɓen nayo ka malaika chef d'état major ji ɗin ka malaikaɓe nayoɓe ɓen no ɗon nde ñande jibrilu no ɗon mikailu no ɗon israfilu no ɗon malakul mawtu no ɗon ɓeɗo no ari fi halkugol saare wiyete nden sadum annabi lut o wiɓe ko honɗum woni ko yewtotollan fi moɗon quel discours apportez vous
ko nu marɗon ko yewtollan fi mon ɓe wi menen komin nulaɓe faade e yimɓe bomɓe minen meɗen nula faade e yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko jomirɓe bonki ɗum ko annabi ibrahim woni ko malaikaɓe yewti nde ɗo yewtere ɓe fokkiti ka annabi lut ɓe wi fiyo men saƴinoy e maɓɓe kaaƴe ɗe andanɗa hoore ma ko kure yiite kaaƴe ɗen kadi ko poynaɗe sabu ko yiite jahannama woni ko ɗe sa'ira ɗen ɗon noon hiɗe mandi nana yimɓe fantimɓe e jeeno watti joni waɗugol luutiyagal ko wiyete kon gorgeji yagal liwat homosexuel yagal on tuman ɓawo woni ha malaikaɓe feƴƴi ɓe ari Sadom ɓe gerdi e annabi luutu ha ɓe yamirimo yo yaltu ɓe desidi halkugol saare nden sukaɓe saare nden wubbi ari nangugol ɓe jibrilu alayhi salam o nangi annabi lut o waɗirimo nin ɓaawo makko o wi wontir ɓaawo ga hacci dalan e maɓɓe moɓu ɓengure ma nde yaltiron ka ɓaafal ɓaawowal ɗo yahon jemma on nde no weeta hara on yalti saare nden famdu hayso tu'marum yaare ka yamira ɗon ɗon on tuman allahu tabaraka wa taala wi min halki yimɓe saare nden kono allah yeeti en wonde jaka annabi luutu e ɓengure makko jaɓande mo nden ko julɓe wonno allah wi fa akhrajna man kana fiha min almuminin min yaltinno e saare nden ɓen wonnoɓe ka saare ɗon tawi ko julɓe ɓen tawnoɓe ko julɓe ka saare ɗon ɓen ɗon min yaltinnoɓe allah wi fama wajadna fiha gayra baytin min almuslimin min tawano ka saare ɗon sina suudu woturu julɓe mufassiruna en wi ko homɓe woni ɓe tawaɓe ɗon ko julɓe suudu tawa ɗum ɗon ko julɓe haha baytu luutin alayhi salam ko suudu annabi luutu ɗum ko ɗum tawano ɗon suudu julɓe ɗum ɗo kadi yadullu ala anna luutan kana musliman ɗum ɗo kadi ko tindini ko wonde annabi lut ko julɗo wonno ɓawo alqur'anare nden ko nde woni yewtude kon ko fiyen tasko allahu tabaraka wa taala o cippini qur'ana hiɗon andi nanen ni pay ko yewti en ɗo fewdo fay ɓen e dartanta en ɗo pay ko yetike en ɗo simoje qur'ana ɗen ko ɗe jelu o yetike en ɗo simoje qur'ana ɗen ko ɗe jelu o yetike en ayeje ɗen ko ɗe jelu o yetike en hay toɓɓe alqur'ana ɗen ko ɗe jelu seede himo famude alqur'anare nden joni noon ɗe ayeji alqur'ana allahu tabaraka wa taala ko ɗe guluje 6 e temeɗɗe 6 e 56 ayewal e limore ɓen yimɓe tana kufayankoɓe ɓen limuɓe qur'ana tawina kufayankoɓe ɓen ɓe limi alqur'ana ayeje guluje 6 e temeɗɗe 6 e 56 ayewal ɗe ayeje guluje 6 e temeɗɗe 6 e 56 ayewal alqur'ana ayeje wulure alqur'ana ko qissa alqisas wal ibar qisasun wa ibarum allah tabaraka wa taala wi liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab qur'ana cippori fiyo ayeje mayre on taske e fiyo wajitorde jomiraɓe haqqillaji ɓen enen en wajitori en faami wonde annabi lut ko julɗo wonno aray futuro woɗɗa inchallahu en ɗaɓɓay ɗo darorde so tawi en juuli futuro on en continay ko heddi kon e yewtere nden biisnillah so tawi hoɓɓe men ɓen seenike on tuman en wattoyey e maako on e sooke maɓɓe si tawi en humpitiki ɓe laawol inchallahu en jogitoto yewtere nden fi en gaynta oɗo mawdou ayeje ɗen no ɓanginani wonde dendagal nelaɓen e annabaɓen ko julɓe wonno sen daari annabi moussa o wiwno ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alay tawakkaltu in kuntum muslimin o wi hey kono yo yimɓe an so tawi on laatike on gomɗini allah awa min moussa wona firawna mi hoolori ko allah mi hoolori wona wiyede ko firawna ne'ilan wona ɗum mi mantorta wona ɗum mi hoolori min ko allah mi hoolori onon kadi hoolore allah so tawi ko on julɓe hoolore allah si tawi ko on julɓe holli wonde kanko moussa ko julɗo wonno ko noon tawirten kadi bileɓe gomɗinnoɓe moussa ɓen bileɓe firawna gomɗinnoɓe moussa ɓen kanu muslimin ɓeɗo kadi ko julɓe wonno en yi'igoy ɓawo woni ɓe jaaɓi ɓe wiwno rabbana afrique alayna sobran wa tawaffana muslimin
bileɓe firawna ɓen ɓawo ɓe gomɗini Moussa ɓe wi meɗen andi firawna o hewtay men, firawna o lorray men, firawna o tampinay men, il va nous punir, feere wo ala o tampinay men o lorray men. Kono jomiraɗo wurtu e ɓerɗe amen ɗen muñal, min wawa résistude lette firawna ɗen hara min accitari dina kan. Wurtu e ɓerɗe amen ɗen muñal, wara men kadi hara komin julɓe, wa tawaffana muslimin, wara men hara komin julɓe. ɗo kadi famuɗen wonde saharatu fir'aun alladina amanu bi Musa alayhi salam kanu mada muslimin. ɓeɗo bileɓe firawna gomɗinnoɓe Musa ɓen en andi ɓeɗo kadi ko julɓe wonno, ko noon kadi firawna e hoore muɗum ɓay o mapike o aani ko wino kanko kadi ko julɗo, kono woni Allah jaɓananomo ɗum ɗon. Allah jaɓananomo hatta ida adrakahu lgaraqu qala amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin. firawna ɓa woni ha yoolagol ngol nangimo ndiyan nan ɗeɗɗimo hanka dande, o tawi o yooloto woni, o wi he tigi tigi on mi gomɗini on mo banu israila en gomɗini nani, awa hey min kadi komi julɗo nani. kono ɗo Allah wino oye, Allah wino al ana ene ko joni noon an kadi jaɓata wonugol julɗo, hanno jaɓa wonugol julɗo ka lawɗi. donc oɗo o wi ko julɗo kono konngol ngol nafano mo. ko noon kadi famirten wonde Bilqis malikatu saba'in. malikatu saba'in debbo laaminoɗo Saba'i on, eɗon andi Saba'i ko nder Yaman, annabi Suleyman no Sham ɗum ko Suriya, Bilqis no Yaman. mo be maɓɓe fayda no andi oyano takko ɗon kono andano o fotata, ha ɓe ukkodiri. service de renseignement annabi Souleymana on dogi yitindini ɓannidiri ɓe ha tawi ko be ɓe tumbodira kamɓe ɗo ɗiɗo, Bilqis e Souleymane. Souleymana noon ko julɗo, Bilqis e yimɓe mum ɓen ko nangue ngen ɓe rewata. ɓawo hudhuda chargé d' information on o yeehi o jindi sonnu ndu heynu jindi ka pale Bilqis ndu arti ndu inni hey patron annabi Souleymana, woɓɓe no takko meɗen ɗon ɓe no hokka ko mawni, ko debbo laamiɓe. debbo on no laamiɓe wala ha arshun azim, on no mari danki mi yarisi makki kawre leydi ɗo, wallahi danki makko kin no ɓuuri danki mon kin. andi lanɗo yiɗa nanugol ɗum, voiture wallanɗo kawtaljo makko no ɓuuri mo, avion wallanɗo kawtaljo makko no ɓuuri avion makko on, danki lanɗo kaarijo no ɓuuri danki lanɗo makko kin. ɗum metti Souleymana. Souleymana inni kono ko julɓe, hududa inni oye yasjuduna lishamsi wal qamar, kamɓe ko nangue ngen e lewru ndum ɓe sujjanta. annabi Souleymana inni a wallin fi danki, ko ɓe ɓe araka islam. en wawata wurude ɗen Sham ɗo, Sham ko Syrie, sike ko wiyete Sham kon ardu Sham ko Syrie complet e Liban seeɗa, fayda Liban fof, e ko wiyete nord Irak on kon ko ɗum ɗo wiyete Sham, e seeɗani e Yaman ko wiyete est on kon, est Yaman on kon ɗum ɗon koye Sham o jeeya. ko heddi kon ko ko wiyete kon ko Saba'in, ardu Saba'in, ɗum ko leydi Yaman ndin. ɓawo woni ha Bilqis o heeɓi letere iwruɗo ka annabi Souleymana wonde ko marɗa kon fof min Souleymana haaju an ala e mum, kono ko ya ar nata ka l'islam. kanko annabi kanko Bilqisu ɓawo letere on hewtimo o ngalɗuno, o andini e wonde letere mo windana on ko fiyo wonu julɗo. qalat, kanko Bilqisu o wi ɗum kaka suratul namli aya 250. qalat ya ayyuha lmalau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Bilqisu wi hey kono yo yimɓe an, almalau ko ɗum wiyete conseiller consultatif on, mana disodirteɓe lanɗon ɓen. o wi hey kono yo disodirteɓe an, inni ulqiya ilayya kitabun karim, letere tedduɗo ari lanɗo, mi addanama ɗo letere, o letere ɗo no teddide. innahu min Souleymana, o letere ɗo ko immorde e Souleymana. innahu bismillahi rahmani rahim, no windori noon mi meeɗa yiide letere no windori noon, saabu ko windi koye inde Allah yurminowo julɗo e kefero adna, yurmina julɓe tullakara. o wi kono ko ɓullal ngal ɗinde no windi e makko Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, wata on townito de, wata on mawnintino e hoore am min Souleymana,
arelam min komi julɓe. aray sakkitorde nden hiɗo gandi ɓe poɗodirno ha oɗo Bilqis o wi o daaroyey doole Souleymana ɗen ko hombo woni o wonɗomo noddude islam. kanko Bilqis o déplaci o yehi ha o naatoy ka pale annabi Souleymane. kawakeji no woodi watnoɗi emo hooli galle makko ɗen, emo hooli résidence makko, emo hooli pale on, kono ɓay o fokkiti naatugol ko galle annabi Souleymane. ɓay o darike ka hoore dalet je makaroje, o sikkuno ko e didere ndiyan woni ha o ñori kanko Bilqis. ɓeni patron debbo accite robo wona ndiyan. wa kachafat an saqayha. ɓawo o waɗi tiinde e tasande kanko annabi Souleymane. Souleymane ƴetti tan yewtugol mo fi islam, yewta mo fi tawhid on, yewta mo fi Allah. kanko Bilqis ka sakkitoru o jaɓi kanko Bilqis. kanko tigi Bilqisu o wolani Allah. Allah fillani en ka alqur'ana o wi aslamtu ma'a Souleymana lillahi rabbil alamin. o wi mi julɗi sike mi julɗi mi jebbili wondude Souleymana wonande Allah. mi jaɓi islam, mi tawti Souleymana mi woni julɓe. haray ɗum ɗo no ɗuuɗi fayda ko Isa woni sakkitoro on mo yiɗuɗen jantagol on. Isa Allahu tabaraka wa taala andi ni en Isa ko julɗo wonno. falamma ahassa Isa minhum lkufra qala man ansari ila llah qala alhawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. ɓay en nani ayeje ɗen wurin ko onon jofinani lan holliɗo gandi firo ngon. hawariyuna e wi'i Isa seedi to wonde komin julɓe. komɓe woni hawariyun? ko ɓeɗo ɓe innata les 12 apôtres. ɓe yayinna ɓe to the 12 disciples. c'est que les disciples de Jésus, talibaɓe annabi Isa ɓen. hawariyuna en ɓe wi amanna billahi min gomɗini Allah, washhad seeditano men yo Isa bi anna wonde menen muslimuna komin julɓe. ana as'alukum ida kana alhawariyuna muslimina famada kana almasihu Isa ibn Maryam. Si nous avons compris que les disciples de Jésus étaient des musulmans, donc quoi devrait être Jésus lui-même? en famille ka alqur'ana wonde talibaɓe Isa ɓen ko julɓe wonno, ko on ɗum Isa duwano wonde? le commandant des musulmans no ko duwa wonde ko hoorejo julɓe ɓen. donc en famille ɗo wonde Isa kadi ko julɗo wonno. sakkitorde nden Allah yeeti en enen ɓe hokki islam ɗo. o wi ko satti o ko satti ko neɓuɗen wurude ɓay gandi ɗum ɗo fof no fewti ka diina men. diina kanko suɓaka Allah. inna dina inda allahi l'islam. diina kanka Allah ko islam. mo ɗaɓɓi diina ko rewide Allah ko wona islam, Allah jaɓata. ɓeɗo nelaɓe annabaɓe fof ko julɓe wonno. Allah wi en enen kadi julɓe ɓen wala tamutunna illa wa antum muslimun. woto on mayu sanne sanne sinara ko on julɓe. haray ko en jaɓan ɗum Allah, hara en jaɓari mayde tawa en sinara ko en julɓe. toroɗen Allah ɗum, wakkiloɗen ɗum, janggen diina kan, faamen ka, toroɗen Allah, fawoɗen e Allah, en maaye hara ko en julɓe inchallahu. sabu Allah ko moƴƴo. hada wa billahi tawfiq. ko ɗum ɗo woni ko marnoɗen ko yewten e banggue nde ɗo toɓɓere sen juuli futuro on en haɓɓitoto yewtereji ɓe a karamakoɓe inchallah. wassalamu aleykum wa rahmatullah. woni yewtere men no siife de France machallah.